Benta perlu kan warak sepi kubur. Kajir thema jong ke Amerika ke Iran kan nyalam syah. Ka Rusia kalam ham. Ban bud da kejiyap terut lada terbom ke Amerika ke jeka nuklear ke Iran. Ka Moskow ke Ongba. Ka nogo kejir thema ke Iran. Kalak ban pensiun ir pat kanang penpur ke jing kanan. Kajing maham kawan hadin bu presiden ke Amerika uberenggam ban terbom ke Iran. Halor ke nuklear program joka. Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov upenrem ya keje berngam ke Amerika pak kamlong setia ke bawah. Ryabkov uong bah ke Amerika ke persang ban penbor lede halor ke Iran lengba kecing terwa bakadue. Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov jeng Rusia Ukraine seka International Affairs kumni ya kejing berngam layu snow kecing terwa bakadue ru layu snow. Ngi kedawi kum kane ke kam kum ke bom yahap lane yadai. Ngi penrem yaki ngi kedawi lenti ke Amerika ban impose dalaga jonggamon haka liang kinong Iran. Kat bakapor kadang don ngidan kamban cyber arsya ban persyang penpoi ya ka agreement ha ka daw ka babyang ka Rusia ka kloy ban terwa ya ka kam ka babaha jongka sya ka Amerika Iran bat sya barok khoj ki badan mon ha kani ong Sergei Ryabkov utrom ong balada ka Iran ka menjur kan sai kendu ya ka ji kun sipai ka pempat jujia meno ka Amerika kalau withdraw ya ka Iran nuclear deal ka reimpose ki sanction halor kani kari ka Iran ka penskam ya ka nuclear program jongka bagadai ka peaceful energy. Utrom uyai maham ya ke Iran. Da ka baong bakan sawan kertok kelala da kam kongo. Kenok ka Amerika pa ka Iran kawat nuclear weapons. Tambah ka kentaj pat habakran halor kani. Ka Amerika ka bui bitu bomba sa Iran. Perkelenang penhe isu ya ke cingkarat apring kini ka artili kiri. Ka Moskow ka ting bayo ke cing terbom ka Amerika. Kalak ban penpoi ya ka thma syakiwi pat kiri. Kubli Shibun, Storyteller, London Work, Daily Post.